30 секунди. Какой результат? Батали? Где го бе? Овде. Колко сад? Що се говорили си? Кой от тук си долу? Маме моему, играй. Лет. Dok ne jedeš, to ne glumi.
čega pa se ne nose rukavice. Žežek. Ali судията не е от ваша, он суде. Тут не ще не скърши, кой ти го прилика? Тут бяха ще си тирал, не е ти. Ajde, Draško, Draško. Trebalo je da zaštite od klapa. Čisto, čisto. Raškovo je drvo je. Sadi me, alo. Skini! Idi me tvoje. Skini ga Šaki, skini! Srstu! Na vreme, ajde sad, u vodi. Koliko prečki skršuje isto ti i opet.
Ага. Не. Iva, komedija. Komedija. Zato je igrač što ga povleče naš za dres. Bravo, idi. Pičkavi mater, kolji vesevi! Leđa! Ajde, uvodi!
Як je to prav? Не, не, вау. Гледай, вика, става. Аз имам, Оли, ки прата с ним. Утре. Вечер сме на учителска вечер до никое време. А у Павло славяме. Така сме и вечер право тебе. Утре. Една екипа ще стигне до 11 гола, салко е. Назад, питка! Igrač Šajka, on bi tako malo rakovode kao i trener i igrač Nesta. Bravo! Dobar si! Bravo! Tomu bate.
ще помали забрати. Draško vidi na. Čekaj, pratimo situaciju. Čisto, evo! On izvrši, Novani, sad ne igra. Povredem nešto, desno malo i se priperio. Znaš što, na doktoru, na doktoru, kad se brate. Da.
Kopile. Posujemo korna, dajemo vsi bo sami. Mahmut Jever. Sudija Kopile. Kada je utakmicu da navesti Mahmut Jever. E pa ulagajte, ja sam još u sala, znači za 15 minuti. E pa nema. Ulagajte. Čuvajte jedno mjesto tamo do vas, dođem ja za 15 minuti. Čuvajte, za 15 minuti sam dole, što da vi kažu, to je. Ajde, dok ne završujem tako 4 minuti. Ajde, ako se čujem, da se vidimo u stvari. Ajde.
14-9. Dame, со нас ти си идеш? Joki, da počekaj šta